روج باش هەواڵێن هێژا carekê em bi hev re ne weke tê zanîn heyeta Dem Partiyê û herwiha ya BDP nihal li Başûrê Kurdistanê ye diho me dîmenên civîna çapemeniya wan ya Hewlêrê weşand di wê derbarê de çend gotina guftibû û îro jî niha li Silêmaniyê ne diho çûbûn Silêmaniyê hevdîtin pêk anîne bi bafê Talebanê re bi qubat Talebanê re hevdîtin pêk anîne di encama wan hevdîtina de niha civîneke çapemeniye çêkirine bi hev re dîmenên wê civîna çapemeniye temaşe bikin û piştre çend gotina dest xwazin. Bêj. Proseya aşîtiyê pêş dikeve. Ji ber vê yekê peyamê Rêzdar Öcalan nirxandinê Rêzdar Öcalan şandeya me giyand Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Rêzdar Bafıl Talebanî û cîgirê Serokê Herêma Kurdistan Rêzdar Kubat Talebanî. Me nêzî saetek û li gel Bafıl Talebanî li gel Kubat Talebanî dîdariyekî gelekî qedir bilind pêk anî. Di vê dîdariyê me de me guftûgoyê li ser pêşeroja gelên Kurd, li ser pêşeroja Rojava û aşîtiya nav gelên Kurd da li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê me gelek guftûgoyên girîng kir. Di vê dîdariyê de di navberoka vê dîdariyê de me dît ku rola Mam Celal ku ji bo proseya aşîtiyê û li hev hatinê çawa rolekî girîng reîs Rêzdar Bafıl Talebanî û Kubat Talebanî jî de dîdariya me da di wê hevdîtinê de ji bo proseya çareseriyê ku pêş bikeve ji bo proseya aşîtiyê li pêş bikeve xwedî rolekî girîng û dîrokî wê bilêzin. Em bi piştgiriya rola wan em bi piştgiriya ku proseya aşîtiyê û li hev hatinê pêş bikeve em spasdariya xwe û minnetdariya xwe ji bo Rêzdar Bafıl Talebanî û Rêzdar Kubat Talebanî dikin. Bila gelê me gelê Kurdistan çar aliyê me dilrehet bin ku hemû aktorên Kurdan îro jî di vê dîdariya me da derkete holê ku bi dilxweşî bi biratî bi hemî hêz û quweta xwe wê piştgiriyê bidin proseya aşîtiyê û li hev hatinê. Ji ber vê yekê em gelekî encamên vê hevdîtina me em gelekî dilxweşin, em gelek bi kêfxweşin. Belê di pêşeroja gelê me da li Rojava, li Bakurê Kurdistan Başûrê gelekî alozî jî hene. Lê hêvî û bendewariyê mên mezin jî ji bo serkeftinê ji bo milletên Kurd, ji bo gelên Kurd jî heye. Îro li ser bingeha êkîtî, li ser rihên netewiyê hemî aktorên, hemî hezbên Kurdan li sê roja em li Başûrê Kurdistanê dîdarî dikin li gel aktorên Kurdan. Hemî aktor tiştekî dibêjin. Çareseriya pirsgirêka Kurd di pêşengtiya Rêzdar Öcalan da wê hemî Kurd destkeftiyên mezin bi dest dikin. Çareserî proseya aşîtiyê di pêşengtiya Rêzdar Öcalan da em bi Rêzdar Öcalan bi înisiyatîfa wî û bi helwesta wî bawerin û em bi hemî hêz û quweta xwe çi ji destê me were ji bo proseya çareseriyê pêş bikeve em li gel Rêzdar Öcalan li gel hêza wî û li gel helwesta wî ne. Ji ber vê yekê em li ser navê şandeya xwe em dikarin ji gelê xwe re hemî dunyayê re ji cîhanê re parve bikin. Kurd ji bo proseya aşîtiyê êkin. Hemî aktor û hemî hezbên Kurdan ji bo aşîtiyê û ji bo li hev hatinê û ji bo destkeftiyê xwe biparêzin
و پیش بخینن هلوستا یکیتیه هلوستا نتویه هیا اف جبوی گل ما جبوی گل کردستان هیویه کی پرمزنه یه دویمین بله ما دخواست لباشور کردستان همی حزبین سیاسی را اف حیاتا ما اف شانده ما دیداری لدار بخه لی بس کو امکان و درفت ما وقت ما تنبو ام حزبین ین سیاسی باشور کردستان کومه دیداری بوان را نکر درفت چه نبون ام لسرناوه حیاتا خواه لیبورین خواد خوازن لی بلا بزانبن رزدار öcalan قدر و قیمت یه هر مزن ده هر فردکی هر کردکی هر حزبکی یه کشبه دناف کردادا دوالات مدا آشتی و چارەسەری پیش بکره جبر ویه که ام اینیسیاتیف دگرن ام سلاوین رزدار öcalan جبوی حزبین سیاسی یه باشور کردستان کومه دیداری لگلوان نکریه ام لسر رایا و ام سلاوین رزدار öcalan جی جوانا ردکن و ام داخوازی و هیوی و بندواری جوان دکن کو پروسه کو رزدار öcalan دخوازه پیش بخینه یا چارەسەریه یا آشتیه همی حزبین سیاسی همی اکتورین کردان یه کومه دیداری لگلوان نکریه ام پشتگیریاوان ام حلوستیوان و ام خباتیوان دخوازن بکرتاسی ام دیسا سلاوین خواه دلسوزی و دلگرماغیه خواه جبو شانده یکیتیا نشتمانی دکن به طایبتی جی جبو سروک یکیتیا نشتمانی کردستان بافل طالبانی و جگیره حرم کردستان رزدار کوبا طالبانی دکن شانده ما هفدیتنین خواه ایرو لفدره لسلیمانی بداوی دکه اما برای خواه بدنه حولیره و شانده ما سبه و بچه ترکیه ده پیش روژه دا روژاوی ندیاره لی شانده ما ده دربار هفدیتنه حمیه دا وان هفدیتنین حمیه دا و شانده ما امرالی جرای گشتی را جگل مرا انجام وان هفدیتنان بالنفسکی و جرای گشتی را پار بکه ام دیسا سرناو شانده و برزداریش دلو جان سلاف کن سپاس بس ما فرست لیدیا کردستان برس شاخناسخان جی لگل شاخناسخان جی هفدیتنه کی کر مویا جبیر کر قصور عفو کن هلوست شاخناسخان جبو تکوشینا جنین کرد جبو تکوشینا گلین کرد و جبو گلین کرد للدنیای برومت بجی با آزادی بجی هلوست رزدار شاخناس گلک بقیمت بو گلک نرخاندنین گفتگوین قدر بلند کرد از دخوازم سرناو شانده گلک سپاسداری خواه و منتداری خواه با رزدار شاخناس جی پیشکش بکم هیوی و بندواری وی پیامی و دخوازی وی جی اوه بو از دخوازم ویا جی پارو بکم به طایبتی همی جنین کردستانه ین جیهانه ین آزادی خواز و آشتی خواز پشکری بدن و پروسه به طایبتی جی شاخناس خان به همی هلوستا خواه به همی دلسوزی دلخوشی خواه لپشکری دا هلوستا رزدار öcalan o پیشنگتیار رزدار öcalan کو اف پروسه پیش بکوه هلوستی شاخناس خان جی گلکی بقدر و قیمت بو از مخواست امویا جرا گشتی را پار بکن سپاس کم بین خیر خوشی دا بله ما جوینا چاپمنی گل سلیمانی پیک هاته بو ما تماشا کرد سروک BDP keskin bayındır Van Dahronya'da binavi heyeti Sadiyareko keskin bayındır ve çend roje şuye başvuruyor Kürdistan'ı heneke bibin tesira zarabay soruni demaya kurmancı demada aksaktır hevoken sorani kartine beguman
بگرانی کرمانچ وان هلوکان باش فیب ناکن د آخافتنا خود keskin bayındır. Yani herditinin ve bafıl talabani yani seroki yeniki vakit ezanın kore mamcelale ve her vaha herditina ve kubat talabani ra. Aynı zaman kubat talabani cigire serok veziri Herima Kürdistan'ya. Divan herditina da olsa da xuyi ku hêzên sereke yên Başûrê Kurdistanê bi taybetî dixwazin piştgirî bidin vê pêvajoyê. Yani ev pêvajoya ku niha dimeşe. Weke tê zanîn piştî daxuyaniyên Devlet Bahçeliî ev pêvajo dest pê kir û niha jî bi giranî tê gotin weke pêvajoya İmraniye. Yani weke înisiyatîfeke ji İmraniye derketiye. Lêbelê ez vilo nafikirim ev pêvajo bi înisiyatîfa Devlet Bahçeli û ya Recep Tayyip Erdoğan hate dest pêkirin. Niha jî wilo dewam dike. Mixabin di aliyekî de Kurd daxuyaniyên bihêvî didin. Lêbelê di aliyê din de tiştên bûyerên neyînî diqewînin. Weke tê zanîn şarederiya mezin ya wanê jî hate xistin yani kayyum hate avêtin. Abdullah Zeydan ji wezîfê hate girtin. Şûna wî de waliyê Wanê bû şaredarê Wanê. û dîsa li Bakurê Kurdistanê û her wiha li Tirkiyê mixabin roj tune ku rayedarên Dem Partiyê, rayedarên BDP neyên girtin, endamê wan neyên girtin. û dîsa roj tune ku li Çiyayê Kurdistanê artêşa Tirk operasyona çêne. Di aliyekî de weke me got bêguman baş e Kurd bi hev re diaxivin. Derbarê çareseriyê de nêrînê hev digirin. Ev tiştekî pir baş e bêguman. Lêbelê di aliyê din de jî dema mirov li Tirkiyê dinêre mixabin bûyerên pir neyînî diqewîmin. Tenê ji bo Kurdan bûyer nakewimin, bûyerên neyînî ji bo tevahiya Tirkî bûyerên neyînî diqewîmin. Hemû zîndanên Tirkiyê hema niha ji girtiyên siyasî û her wiha ji rojnamevanan tije bûne. Em nizanin ev rewş û heya kengî berdewam bike. Îşev êvarê saet derdorê heştê Ewropayê ez bi Azad Yılmaz re bixwe niha li İstanbulê rojnamevan nivîskar pê re bernameyeke çêdikim û derbarê rewşa Tirkiyeyê de em ê biaxivin. Heya careke din bimînin xweşî de silav.